Ayikho into yokuthi ungumama Mahlangu, mama Masilela nofana ungumama Mkabini lokha nasele wendile. Lotshani, nginamukela ku YouTube channel yami iKesi yakwaNtu. Asirageleni phambili ngendaba yesibongo. Kwenzekani lokha nawuzithola ukuthi sewendile ungumma wakoSobantu? Igama lakho nofana isibongo sala uvela khona asifi, asikadangeleki. Ngaphasi kwesintu isibongo somuntu asifi. Umuntu akhonakala ukuthi singabulala abezimu bakhe nofana idlozi leli elamthwalako. Kungakho umuntu nakabelethwako uba nabezimu ababili nofana ngithi two groups of ancestors. Kuba nabezimu bekhabo omkhulu, kube nebezimu bekhabo. Manje ke umntazana nofana ngithi umuntu wabelethwa wabamsikazi ekhaya uba nguNambuduma. Nambuduma. Bese ke nakabelethwa abamduna uba ngumbuduma njalo. Ekhuleni kwakhe uyathomba, uyawela, bese kufike ekutheni sekufanele ukuthi athathe nofana ayokwenda. Nakakhamba kuNambuduma ayokwenda kwaMasilela, akafiki lapha abe ngumama Masilela. Uba nguNambuduma, umma wakwaMasilela. So esindebeleni sisebenzisa uNA, which is Nambuduma. Bese amaZulu asebenzise uMA, which is Mamkhize, Mamlambo. Bese amaSwazi asebenzise uLA, which is La Dlamini, La Nqamane, njalo njalo. Ukukhombisa ukuthi kizo zonke izizwe lezi ezikhona zabantu nofana ngithi zakwaNtu vele igama lomuntu alifi. Kungakho kuba namasiko pilo nofana ngithi nasiphethe amasiko pilo ngaphasi kwesinto kunezinto esizenzako ezitshengisa bona idlozi elithize alikafi. Sisahlangana nalo, sisaconnecta nalo, kunendima ekulu edlalwa lidlozi lelo. Asibuyele emvanyana kancane. Uyakhumbula ukuthi lokha nasakhako la eAfrika nofana ngithi nasisizwe sabantu besingakhi ngokuthi ubaba ifirstborn indodana yokuthoma ikhambi yokuthola yokwakha eKwarha, bese omlandelayo akhe Gamarafiri, omlandelayo akhe kwaMhlanga, into ezifana lezo njengoba sesenza namhlanje. Lokho besakha endaweni yinye bekuba nala indlu epheleleko la kunogogo nobamkhulu ababeletha abantwana, amadodana wakhona nakathathako bebathatha bakhele duze nekhaya nofana ngithi ejardeni lekhaya. Maye nabakhe njalo uthola ukuthi amadodana amahlanu womahlanu njalo bathethe abomma. Manje bengekhe bathi Mama Mahlangu, Mama Mahlangu, ngoba nogogo walapha ushuthi musi ngumama Mahlangu. They would say ukuthi iyangale ngakwa La Dlamini, iyangale ngakwaNambuduma, iyangale ngakwaNamsiza, Namgidi njalo njalo. Kodwana la emzini lokwabani kukwamahlangu. Izindlu ngokwahlukahlukana kwakhona sibiza ngaboma labo. Kungakho namhlanje in 2025 nasakha indlu sikhona ukwakhe indlu epheleleko bese lapha eqada sakhe 2 room sikubize sithi kungakwagogo. Okukhombisa ukuthi igama loma nofana logogo lo owenda lapho alikafi. So kungakho ngivane ngi-emphasize indaba yokuthi ngaphasi kwesintu asinayo into ebathi patriarchy, asinayo into ebathi matriarchy. We have what we call duality and balance. Omunye nomunye umuntu unendawo yakhe nendima ayidlalako ngaphasi kwesintu. Isintu asiqali iminyaka yomuntu, ubudala bomuntu, buqala umuntu ubuyena bakhe. Na ungubaba unendima yakho edlalawo, unguma, uliqhegu, usilukazi, umndazana, ulisokana, namanono imbala abantwana abancane kunendima abayidlalawo ngaphasi kwesintu. Manje ke kungakho ngithi mina into yokuthi umuntu azibizwe ngumama Mahlangu isuke yonakala lapha ekutheni ngicabanga ukuthi eMandebeleni bayithethe eTV nofana kumabonwa kude nababona ngombana kumabona kude asikho isiNdebele, kudlala isiZulu too much, ama telenovela, ama soapies wakhona ngewesizulu. Umuntu nakathi ngumamlambo, ngumamkhize bese baqabanga ukuthi it means ukuthi uwendele emzini loyo, ekubeni akutsho lokho.
vane ba refer to umntazana loyo nofana umama loyo ekutheni yena iye wende kwaZulu kwamalandela kodwana ungumamkhize ubuye kuphi kwamkhize. Enye into ngatsho ngithi ne-religion nayo ibe nomthelelo ikolo ngombana na ufike esondweni kufanele ukuthi uzazise ngenye indlela and we know ukuthi nanoma ngike sivumelana we can agree to disagree ukuthi ikolo is very patriarchal basebenzisa isystem yepatriarchy meaning ukuthi they buy wives instead of acknowledging ukuthi we have wives and kunendawo yomfazi izinto ezifana nalezo. So yinto enjalo ke nawendileko uba uhlala unesibongo sakho amasiko philo engingawaveza ngithi mina ngenza mhlambe imbonelo ukukhombisa ukuthi into engikhuluma ngayo le ngiyithathelaphi. Ukhumbula ukuthi lokha wena nawunguma wendile nawubhubhako uphumela ekha kwakho kodwana nawuzokuphuma emasango nofana nabazokubeka la endaweni yakho labo ngqwabela khona awukhitshwa babantu bekha kwakho, awukhitshwa ngusosokana, awukhitshwa ngubaba kwakho, awukhitshwa bomkhari bakho. Kufika ukhari yakho ofuthi ukhari yakho ngubaba kuwe. Ukhari nobaba mumuntu munye kuwe, ngubaba nobabekazi. Kufika ukhari yakho azokujama ehegini emasangweni ajame. Kufika ubabakho khona kafikako azokunanazela atsho imbongo zekhe nangabe ngwakamabhena atsho ukuthi namba uduma amabhena sikuke sakobingweni akubize nangegama lakho naqoda ukubiza akutshela ukuthi ubhubhile begodi ithambo lakho bayalithatha bayolifihla bese umoya obviously sizobuya sizowuthatha nasenza isibuyiso. Nakaqeda ukwenza njalo ubaba lo kuvele ukhara kakhulumi. Ukhari ufika uphethe ikapho ayibethe phasi iqephuke ikapho to symbolize ukuthi kunomuntu obhubhileke ekhaya. So abantu abo bengeze bafike emzini omunye benze baphetha amasiko philo layo ekubeni igama labo lifile. Ngombana na ungathi omunye ngathi mhlawumbe ukunanazela akunaqhakatheko. Ukunanazela kuqhakathekile. Ukunanazela ngithini it's witchcraft, good witchcraft. It's ilo kanje ubuthakathi. Nasikhuluma ngobuthakathi sikhuluma ngokuthaka. Into uyayithaka ukuthi ibe yihle, uyayithaka ukuthi ibe yimbi. So ubuthakathi, ukuthakazela, ukunanazela kulokha na ukhipha amagama of which nina mhlambe ningayikhumbula ngezinto zabo words of affirmation abo manifestation amakhuwa sikayibiza njalo. Kodwa na ukhuluma na uphimisa amagama ubiza into ethize uyithaka uyikhulumisa kulokha ke navano uyibiza you are speaking something into the universe uzama ukuyiletha ngaphakathi ngithini ku reality yakho because in your mind it's already happening. So if something is happening in your spiritual world or in your mental world, then in your physical world mele imanifeste ngokuthi uyithathe uyiphimise ngamagama. Kungakho each and every time na uphetha isiko philo elithize unandu uyakhuluma isihlahla awumana usifake bese uyathula uyasikhulumisa imbuzi na uyihlaba uyayikhulumisa njalo njalo. Manje nokunanazela nakho bubuthakathi obuthize obuhle obungaphasi kwesintu. Kungakho sinembongo zamasokana, sinembongo zenkosi, sinembongo zekhaya. Thina njengoba sihlela ukuthi ekhaya kwamabhena sibina isilwane siphi nasibongako sibonga sithini, vane sifuna ukwenzani, ngimuphi umoya nofana amandla esifuna ukwavuselela lokho nasengithi ngiyazinanazelela njengomntazana wakwambuduma. So yinto enjalo ke ukhumbula ukuthi nanoma uma nabayomngqwaba abantu abajama ngenhloko ngibekhabo omkhulu. Angitsho lapho ukhiphe babantu bekhabo ubaba nokhari ukhitshiwe nakufika emathuneni kujama bekhabo omkhulu. Abomalumakhe ngibo abajama ekhabo omkhulu, ngibo abanikazi bembeleko, abantu ebeza nembeleko la yena abelethelwe khona. So umuntu nakendileko uba nabezimu abathathu nofana ngithi abane.
uba nabezimu bekhabo omkhulu, abezimu bekhabo, abezimu bala endele khona, of which bezimu ababili, bezimu bekhabo omkhulu lendodakhe nebezimu lekhabo lendodakho. So meaning there are 4 groups of ancestors or 3 groups of ancestors that are in your name abadlala indima ezahlukahlukeneko. Awukhona ukuthi elinye idlozi ungalibulala lingasebenzi. Kungakho namasikopilo kunento especific ekufanele ukuthi yenzwe lidlozi elithize, kunento specific eyenziwa bomalume, kunento specific eyenziwa bobaba. Umntwana nakaphuma kathi ngiyakhamba ngiyokwela, akavela aphuma khambe, uyakhamba yekhabo omkhulu afika kokode gogo bamkhulu unofana malume mkamalume ngisayokwela. The fact ukuthi uyakhamba yokubika abe nezipho azitholako ukhombise ekutheni idlozi lekhabo mamakhe nofana idlozi lelomfazi alikafi. Kungakho namhlanje sisathi nguNambuduma uma wakwaMahlangu. Manje isebenza njalo ke bantwana bekhaya ukuthi ngesintu igama lomuntu alifi, isibongo somuntu asifi. Nayokwenda akuthi ukuthi sikhansela okuthize. Begodwa nangikhuluma into le anginyaza abantu abendileko, angithi ukuthi njengoba bendila kufanelanga ukuthi basebenzise imbongo zala bende khona. Bayazisebenzise kodwa hayi ngendlela le abaqabanga ngayo ukuthi imbongo zabo ziyafa bese sebathwala nofana babhebhula imbongo zala bendele khona. Akukhonakala ukuthi idlozi singalibulala, alibulawa idlozi, likhona. Kungakho nokulobola siyalobola, nasikhipha inkomo nasithi inkomo le libherha, yikomo that is specified ukuthi iyakhamba iya edlozini lekhabo lekhetho omkhulu lomlobokazi. La nangabe mina bayangilobola umama unekomo emaloboli nami, ikomo le kuthiwa libherha. Ibherheli ngilo elimunya nofana elithatha insila, ubuthakathi, amabutho, ichudu, isekelo nakho konke kwekhetho omkhulu la uma abuya khona. Manje into ezinjalo kufanele ukuthi sibuye siziqala. Kungakho ngithi mina navane ngikhuluma ngithi ilobolo akusithenga umfazi, kuqedelela into eyahlanganiswa bezimu. Siyenza in the physical world because in the spiritual world it has already happened. Abezimu sebavumelene. Manje ukuyenza in the physical world kungakho siyenza physically. Kufanele si-introduce into ye-physicality yokuvuma, yokwahla, yokuhlaba, yokudla, yokuhlala phasi, njalo njalo. Nakho kokuzokuthola ngaphasi kwamasikompilo wesintu sesiNdebele nofana isintu se-Afrika. Manje ikhamba njalo ke abezimaba njengoba babona ukuthi abanye bajama ngenhloko, abanye benza babonga inanazelo nawuzokubhubha, abanye bayangqwaba. Kutsho khona ukuthi idlozi nedlozi linendima elidlalako empilweni yomuntu. Akekho umuntu onedlozi linye. Nanoma sesithi basho mhlawumbe ngumasala ekhaya azanke umakho wenda umntwana womntazana. Uba ngithule kuma videos wami wa previous nangikhuluma ngendaba yokulobola nendaba yehlawulo ukuthi umntwana onjalo uba yi-last born yala ekhabo omkhulu. Wena ikhetho omkhulu wakho kuba sekhetho omkhulu kamamakho, sekhabo omkhulu kamamakho, bese ekhenu kuba sekhabo mamakho. Uba yi-last born kagogo nobamkhulu. Akuthi ukuthi uoperate ngedlozi eli-1, uoperate ngamadlozi amabili. Wena nomalumakho niyafana, senibantwana bomuntu. Kungakho kuthiwa ungumasala ekhaya. So akuthi ukuthi nangabe wena waba mntwana ozanke alotsholwe, ozanke umamakhe alotsholwe, mntwana womntazana, akuthi ukuthi unedlozi linye. Awa, uyi-last born yalapho la uhlala khona, la umamakho abelethelwe khona. Manje ke injalo ke ngithemba ukuthi uyithabele ivideo le. Nangabe unembuzo ungayichiya, nangabe kunama ads ngiba ukuthi ungawaskiphi. Do not forget to subscribe. Sizokhamba godi begodi itopic engicabanga ukuthi ngeyokugcina ngaphasi kwesibongo ngiyoke le yokuthi umuntu nakendileko bese abe nomntwana ngaphandle
ivezandlebe. Umntwana loyo uthatha liphi igama? Ngimuphi umsamo esimbika kiwo? Ngimaphi amadlozi nofana ngibaphi abezimu abamphethelako? Sizokuhlangana kuvideo yami yesibili. Ngiyathokoza.